Babukela bakhona emakhaya, ake sibike inkinga zethu zonke, siyibike kuNkulunkulu, siyibike kwabaphansi abangasekho emhlabeni. Asibakhonze labangaphansi ebhasayazi bakhona bayaphila. iBhayibheli akafi ibona kufe inyama phefumulo kodwa iyaphila. NoNkulunkulu kuhleza sibona sonke isikhathi. Mbukelo khona ekhaya, nale iBhayibheli liyakufaka endleleni, likubuyisa endleleni, alikwenza ukholo, alikwenza ube nemali, alikwenza ube rich, but likubuyisa endleleni uma sowuphuma endleleni. uNkulunkulu unamandla wenza zonke izinto. La khaya sakhe iwasho siyakhuleka, siphumisa abantu. Akusikho konke okudinga umkhuleko, okunye kudinga imali, okunye kudinga ingqondo, okunye kudinga iwasho, okunye kudinga umuthi, okunye kudinga ukuthi ushintshe la uma khona uzokwazi ukulunga into zakho. Mbukelo khona ekhaya, ungaye ngabantu indlela abaphumele ngayo baze bakutshele ngoba siba-rich nje kuphela, bathi bakhulekile kuphela, sikukhuleka kuphela. Bambe bayinyangeni, bayakuthandaza ezangomeni, bafundisi babo baneza ama-anointing oil. Mbukelo khona ekhaya, uma usufelele ungayifeleli imali. Asinayo but imali ungayifeleli. Ngokutshela mina, ungayifeleli imali. Uyokhuleka kuze kuphephuke amathayela lokungenzeki lutho. Ikhokhe imali, hambe uyohlola, ufuna ukwazi ukuthi kwenzakalani ngempilo yami. Beke phansi 200 rand uhlole. Face wash ugeze, uthole amakhandlela wakhanyisa uthandaza, uthole impepho uyibhonyise, kulunga izinto. Mbukelo khona ekhaya. Akusithi sonke sokuphumela ngani ngamanzi, akusithi sonke sokuphumela ngani ngamakhandlela, futhi akusithi sonke sokuphumela ngani ngomuthi. Abanye bovele bakhuleka nje kuphela belunga into zabo. Singabantu abakhona emhlabeni asiphiwa ngokufana. Abanye bazalwa emakhaya kubo, bazalelwe emalini. Omunye wavele wadlala nje ilotho wawina emillion. Omunye wayesangomeni waphumelela, omunye wayenyangeni waphumelela, omunye wayekumfundisi wambezana la waphumelela. Ungayakashembe, ungayiJericho, ungayiZTC, ungayi-IPCC, ungayi-Apostoli, ungayi-UCDC, ungayi-Zayoni. La uzophumelela khona, shona khona. Mbukelo khona ekhaya. Wahlala phansi, I'm a prophet, DR Dlamini, umthandazi eP30 eMpumalanga. Ngifuna fika eP30 eMpumalanga. Mbukelo khona ekhaya. Ngiyaprofetha, ngithandaza, ngihlezi ngibeka abantu emkhulekweni. Abanye bathi umfundisi cela usikhulekele. No, angikhona ukukhuleka, ngikhulela umuntu oyi-1. Nginikhuleka nonke njengoba ngikhuleka njengamanje la. Wafuna ngikhulekele wedwana ngesakho isikhathi ukuchaja imali because isikhathi sami. Nami phela uNkulunkulu ungiphe isiphiwo sami. So ufuna kubona ngathi vele isiphiwo angiphe uNkulunkulu siyasebenza. Imali nginayo, iy'nkomo nginazo, umuzi uyakheka, imoto ziba khona. Awukwazi ukuba ngumprofethi ungenawo kwekuhamba. Uyohamba ngani nobona abanye abantu abasekudeni. Mbukelo khona ekhaya. Ngiboke nikele umfundisi. Ngikhumbule ukuthi sengikhisa imusinyelo esakhe ephinywe ukuthi bamba umprofethi imi naye 500 rand umfundisi wami. Bamba nje umfundisi wami, kuba khona nje kwakho empilo yami umfundisi wami izinto ngathi zingakhanya kakhulu. Unje G 500 rand. Nkosi yami bathi uDlamini uselambile ufuna imali zethu. Angifuni ufuna imali zenu mina. Ngithi ngiphelele umfundisi. Inkosi nibusise. Sibusise sasande siphako ngisanikelayo. Ngiyathanda nami ngigcine ngipha abantwana abahluphekile. Inkosi ibusisa. Hallelujah.